Jadi udok kon malah terus marsi mora-mora malalu terus pandokon. Pada. Dia do. Atau masih marah-marah ba? Oh, terus mako barang so na madung di jolo ni ba. Haruan bor man barjol. Oh lo. Madung i jolo ni ba baru tarso ni maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obo Rohami Dinas Pendidikan giot mambain buku persejarah ni Kalasonom. Nah pertama Bu le bain jolo di hai jolo hatasian suhut di Haroruan Boru. Ya. Dan bau mah. Jadi umat nama daaw ya. Kalau umat nado sakahang bukan sud masuk dirangkap masuk debo. Olo sonari nama kulingon na umat nama aw. Allah. Arwan Boru. Pete jo lewan di na nagawri. Nah bagian dah Bu. Nah bagian. Kaya tu pinggol kunon ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, parjolay ta ucap ko tutuhatan na markuasuhi na mga linmaso doot waktu imakisatata bersama. Salat do salam, tujung-jungatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taharap ko sa lako sa paat na ima di hari perpudi. Tujuan ni salap ko ima natarutamo ima tu anak si Dikot. Sungon ni alak parumain Si Taing na jogi si Taing na jogi. Ima dalan-dalan ni parlutat taon. Benat to nga mang madung lalo diobat ko tuson alak parumain. Jadi siat karan idamang da. Marluhod do hamin don mang kita sakom. Sungunin na to bang mang. At karan ni iya mang surdu may burangir nami tuho nakin. Ima burangir. Sada burangir. Tolo dogom na surno ko ni tabak tobang. Nataruta mo amang ima nakin burangir. Oras-koras panokon na. Napahoras tundi mo madamang doot badan mo ben nadungat to ngamang diobat ko halak parumay tubagasan-bagason horas ko damang panjang umur mo rondara suki mo giyot ko magkaradyo curan ni Tuhan namang muda na padua ho namang imanakin burangir buah-buah burangir buah-buah amang pabuah ho namang bahasoon mabagasta bagas ni tundi, bagas ni badan, bagas paramalan namang, bagas panyipanan ni naswada dot sibanyan ni na parumen, Taing na jogi siregar. Di patuluho namang, burangir, taot-taot pandokon na. Uda taon domang, tuluari dua aryon, tundi dot badan mo yamang. Nakan na meno no damang, sa godang ni rohat mo nang gidasunod kumunot sadyo. Ang ilo mahita tutuhan namang maraso kihita panjang umurta sehat ang dung dapot di waktu na nakanatambaan doon mang tayo ang goo na magpatujolo na manjon na tarpayak na jolo mo namang Satan. Ima napartamo mang ima satat pamburburugoy guarna at sulik borgo madamang lakamuyo do't kalak parumayan do't bagasan-bagas taon. Sungan ni musendot piramanok na amang. Sulik kobol madaton di muyo maktubadan muyo na sa ibinoto nagkinamang. Sungan na dosar-dosar taruktok muyo di dala ni at tulpat muyo. Sanga pebin ni daw na parumayan. Tak mabiar kamu na lopus bagasin ng burumon. So nun mahay na mangupaw paton di muyo badan muyo damen. Mulak maton dito badan namin. 8 de namin nun natarpayak na jolomon. Amar maksud 8 de da namin. Tay men. Siya ni majolo siya now. Ben isondo pendol. Marado ng udat mo. Sunguni edat mo. Lobi-lobi amang buru mo. Abang mo sudena. Apalagi na tobang. Halino ma. Manambay hobarkon. Tarsuni mametsia now. Sunguni ho amang. Usudahi madot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam. roha mitran dinas pendidikan tuson bu sesuai dot nakin mamben buku hita di palu tahun khusus kala sonom. Nah pertama ajari bu julohai sungundi hatani suhut marmasuk bagas sarana abahatan hita di palu tahun indah malomak katahon marmasuk bagas yang bagian suhut ajari dah bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parjolo de yamar masuk bagas. Masuk bagas Allah bu. Parjolo. Tai ang godung ma apa do maripe yam guna apa do marumah tangga. Oh orja jo parjolo. Oh lo ang guna marumah tangga itu mang dia dong bagas. Orja mangu pasiat suhu. Oh lo. Orja mangu pasiat suhu. Oh lo harana apa dong bagasnya tong ya on pia maburu. Allah orja mangu pasiat suhu. Bosan pasiat suhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, alhamdulillah, parjolo ito ucap ko tutuhatan na markwasway na mga len waktu sunguni kisata bersama dapat kita maluhut di bagasan-bagas na marbahagiyaon. Salat wa salam tujung-jungatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taharap ko sa ulakot sa paat na ima di hari parpudi. Tujuan ni salap ko imanataru-tamo tu anak si Dikot. Sunguni tu alak parumain si Taing na jogi. Si Regar. Dia matong amang dot komen ben na pola marluhut kita di bagasan-bagason nada selain damang. Siat karoro ni halak parumain na lewati di obat ko tu bagasan-bagason nada lupa, nada lolos kaimang. Paluhut ko, dohot kahanggi, lobi-lobi na to bang amang, manyurduhon burangir, pandokon na ima burangir, taot-taon. Dohot sampe-sampe, imanakin na parjolo di hobaran. Jadi siat karen ni iya mang, ben madung, dapot, arina denggan, dot arina jeges, adung dijanjiun ni tuhat na markwasui dihita sa sudena ko marko bahaso diari na sadarion maamang nagit pasampehon imanagkin arti ni burangir sape-sape mat pasampehon angan-angan sanga pecita-cita ni hami sudena sunguni kupta sa sudena na marluhut di bagasan-bagason namang jadi imadamang da surdu nakin burangir namang nakin parjolo oras mahodamang Dr. Kis mahwamang utuginjang nyari. Salamat panjang umur ronda rajoki. Giot makarejohot suruhan ni Tuhan. Jadi nakinamang dipalaka doho amang jan galanggang ima manuju tutapian raya bangunan guar na amang. Terus dibain maamang di si guarmo. Guar na raja pandokon na di oras kon ni natobang raja sude panusun bulung na sude damang olo siap mang disdigowar yoban mahomang mulak tuson tu bagasan-bagas tanah martuaon dipajuguk mahomang dijuluan sunguni halak parumain nakinan itaing najogi boru na regar boru si regar ot pedamang ben madung lalu juguk kamu di juluan surdon manakin burangir di hamumang ol nakin surdon burangir paso pasampehon on madando namang natarpayak na di jolomon on madamang nalesa lalu di bagabagoni mangupatun di moyo dot badan moyo damang iboroan ya namang jagitun di moyon di badan moyo pangupan ay benon damang inakke namang goar na dung di resmihon ni natobang sungot na sa luaton mang jagiton di mo isidamang o banyamang guari tuwa padean arana na ibuat guarmi pemang alak na pade doy imanakin guari amang gelar tongku panyunduti harahap gelar tongku panyunduti harahap imalamang madung sorahon di ho guari jadi ho peparumen do daw men na guari sa guar do amo ibarat na medso dohot ko tanda na guari
Nasa ibinoto ro amang burumo pio-pio siya turo sanga siyan joluan. Oja siya no niya naison dia lusiome naison amang buru tu dia parumen kena kitulopan. O dokon jolo non namen naron burngin ro jolo ya marta itu bagas di jasian man. Ni muda men olo mang buru isi madamen dohot na unak punaguari. Od pemen. Jagit matundi muyu di gawar na di suraunon diamu. Mudah-mudahan main. Dung salose ocu de naon panjang mamen umur muyu. Rondara suki muyu. Giyot kamu makarejo curun ni Tuhan. Maranak kamu amet 10 ono marboro 10 itu damen. Sulita dong Olo otu hinjang nyari sehat. Sedong jagar-jagar muyu tukum damen. Olo. Naraku damenda mudah hata majulu sianau bendi sondo pemaradu nangudatmu akangmu anak buru ambomu sunguni halak lai bagian udamu amak tuamu lobi-lobi na tobang nanuk tahun lang nakkenan aledo mamak pajojor obarot cudena au tarsuni mamak sianau olo tertinggal sekali naik humakku pangidoon sehat kamu damang panjang umurmuyu yot kamu marunga karejo curoni Tuhan. Satuk-tuk satahi ya mudamang sungut jala sampagul ulak kamu makcongon partanduk ni hajaran raptu jaya raptu julu. Anggodung damak satuk-tuk satahiamu dapat madamak kebahagiaan namang hidup namang ulu damang baldatun toyibah warub bunggopur imadamang nadiangan-angat cudena anjadi hamu amang perkawinan nasakina mawat dawaroh madamang dikod. Olo panjang umur madamang rasuki olo wadamang naraku tarsuni ma usudahi madot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dot nakin bo sadanay bo pangiduan nami sa dinas pendidikan olo ya ima na biasa di Siriaon di Hita di luat ni punuk tua perbasi nomor sude 10 tahun. Baik dia di Sipiongo, sangape dia joran, di Padang Bolak Julu, dot simangambat sa sudena acara mermasuk bagas bu. Jadi ben bu jolo dihami jolo hata-hata sian suhud mermasuk bagas nahim baru. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, perjoleh tau capko Tuhan markuasui na mangalin maso dohot waktu sunguni kisah tetap bersama dapat kita marluhut di bagasan-bagas na marbahagiaon ima diari manyogoton. Salat dot salam tujung nyungatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natharap kut salako sa paatna ima diari parpudi ima tuita bersama. Tujuan ni salapku natarutama sekali ima tu anak si Dikot. Sunguni tu alak parumain si Taing na jogi buru regar. Idia matong men na pola marluhut kita amang sungut komen. Diari manyogoton nada selain do nada bukan amang. Benadong at tong amang niatan muyo sangape angan-angan muyo mulai doa mu amang marumah tangga. Tarniat madibagasan rohamu amang udah ilait ko do Tuhanku rasuki na jeges do na borkat nakan na benon do natarutamo bagasku bagas nitundik ko do badatku bagas para malatku rupana ima damang natarniat di ati-ati muyo nasalama dong do pemaripi hamu temang jadi setkaran ni imang siatkaran ni borkat ni pangiduan memang ilihit Tuhan madamang rasuki na jeges dihamu arana niat mupetong na jeges do jadi sautik-sautik arana sundok kon ni sabda ni Nabi manjat dawajada sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit imana ipasang medamang jadi rupa naon mang di saat on madugsongon na marluhut na dicari on namang. Jadi di padalat ko madamang nakin rasukin elin ni Tuhan non manabusi anak ni Hayu sungon ni nasian laut namang
Suni na siya luar negeri namang marlucu de. Lung marlucu de rupa mang sapokat mamudot kalak parumain. Ijalahan matukang manukang ibagason. Dapat matunga magtukang na najeges. Dot na borkat terjadi madamang bagason. Ima ocon nari na taingan niyon. Jadi rupa namang ben nasukur na lalahora su kinailin ni Tuhan non. Le adong seniatan mo amang mudadong baya sempor na bagaskon. Nakanapayot kudo kup ko. Lobi-lobi alim ulama. Mangidodoa. Mangido salamat. O tanda na marsukur raw. Irasu kinailin mo. Ima na rupa namang pukat mo yun. Kalok parumain don. Parumain si Taying. Baru regar na dengan roh anak namang. Olo imaot kami mang naipyomon. Olo ope mang biado pe. Syukur mamang. Mudah-mudahan namang. Dung lalu hamu tu bagasan-bagason. Salamat kamu damang. Panjang umur. Ronda Razuki. Giyot makarejohot suruhan ni Tuhan. Olo ulak kumbagas mang naimbaru. Sude pangalaho sude manabaru. Baik di para kalon na maribadat mang di pabaru ma o naurak-urak tewapat pokatan mo idot kalak parumain ipatikos madit saat on. Olo randa marasuki mo yak panjang umur mo damang tuktuk sa taya mo. Olo dot kalak parumain don. Pahopo na. Jadi pahopo imang benadung-adong do nakit pahopo. Dua sisuan bulu sada sisuat tunas. Mudah-mudahan niya namang simbur magodang ipahupuki. Olo menjadi imang anak yang soleh don soleha damang. Jadi mudah magodang hindi paupuki alaklay i. Palanjut amak sikola ni sampai dapat magkarusahuan na jeges. Baru amang tasapay borun itulang mi na marguar si ucok siya kaani. Nadengganat kulala mang ruan itulang mi si ucok godangi. Tapatama tu pahopoy damang. Sungon ni buse pahopo ada boru. Mudaro yin main. Do ambot nay si butet godang. Manyapay pahopuki. Talehen damen. Arana na dengganan doro ni edat mi men. Ape na jopan doro aku di boruki. Naolowan do tuawi. Talehen damen. Ingot na udokonon damen. Talehen. Arana mudalet. Itangyot ko damen na udokonon diturut ko o tsudena. Termasuk madaho men mengikuti sunnah ni Nabi. Arana anggo Nabi men turun temurun wali sundut manyundut. Di parkarejoan niya lina jolo. Jadi madohod ko man makarejoan ni. Ope napala naginjang beda met katana besian na be. Ben isondo pendon maradu. Nangudamu. O ambomu. Edatmu. Lobi-lobin di amang burumu, abangmu, alin mamanambay hatakon, alim ulama lobi-lobi men, at sulit di dohon niyo, sana anatobang, at sulit di doahod kumetso salamat, panjang umur, namang nga ni bagas na imbaron namang, olo hope mang, tarumborat matuho, papade damang, papade ho amang dikot, ulang beho mang ingot-ingot na marmambur-mambur na nung lalwon, ulang beho marenjeng-enjeng amang. Olo, marsiap mahomang, naging mga layar kon hidupon damang. Olo, ang wada magtarsungon ni masiyanaw da. Pero sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba putar dulu yang pertama.